Helo, Mair dwi, a dwi eisiau helpu chi gyda uned 7. Yn uned 7, dyn ni'n dysgu sut mae gofyn, asking, ac ateb cwestiynau, answering questions, am bobl, o people, a phethau eraill, other things. Yn uned 1, you learned how to introduce yourself. Ydych chi'n cofio? Pwy wyt ti? Mair dwi. In uned 7, we learn how to introduce others. Gwrandewch and repeat. Nia yw hi. Nia yw hi. Nyrs yw hi. Nyrs yw hi. Marc yw e. Marc yw e. Mechanic yw e. Da iawn chi. If we're asking a question, pwy, beth, we use yw. Gwrandewch and repeat. Pwy yw e? Now, I'll ask the question and you answer. I'll give you a prompt. Pwy yw e? Marc yw e. Beth yw e? Mechanic yw e. Nawr, eich tro chi. Your turn. You ask the question. 1, 2, 3. Pwy yw hi? Nia yw hi. 1, 2, 3. Beth yw hi? Nyrs yw hi. The answer is ie, nage. Ie, nage. Beth am ymarfer? Let's practice. Nia yw hi? Ie. Nyrs yw hi? Ie. Hyw yw e? Nage. Marc yw e? Tiwtor Cymraeg yw e? Nage. Mechanic yw e? To ask a question, is she, is he, we say, ydy e? Ydy hi? What's the yes this time? Ydy, nac ydy. Beth am ymarfer? Atebwch y cwestiynau. Ydy e'n chwarae tennis? Ydy. Ydy e'n chwarae criced? Nac ydy. Ydy e'n chwarae golff? Nac ydy. Da iawn chi. It's exactly the same with adjectives. Ydy hi'n hapus? Ydy. Nac ydy. Ydy e'n hapus? Ydy. Nac ydy.
The lluosog, plural, is ydyn, nac ydyn. Ydyn, nac ydyn. A question? Ydyn nhw'n. Ydyn nhw'n. Ydyn nhw'n hapus? Ydyn. Ydyn nhw'n chwarae golff? Nac ydyn. Ydyn nhw'n gwylio'r gêm? Ydyn. Ydyn nhw'n hoffi coffi? Ydyn. Edrychwch yn help llaw on tudalen 61 and you'll see it all written down. Dau beth arall. 2 other things. Arian. Money. Arian. To ask how much something is, we say, faint yw e? Faint yw hi? If you know the words feminine. Faint ydyn nhw? If it's plural. Or we say, faint yw'r coffi? Faint yw'r te? Ond cofiwch, remember, money itself is feminine. Note that 2, 3 and 4 have feminine versions to be used before feminine nouns. Gwrandewch and repeat. Pint. 2 bint. 3 pint. 4 pint. 5 pint. Amser. Time. A little taste of amser, the time. A clock is o'r gloch. O'r gloch. The question isn't in this unit, but gwrandewch. What time is it? Faint o'r gloch yw hi? Faint o'r gloch yw hi? Triwch chi, your turn. Faint o'r gloch yw hi? 1 o'r gloch. 2 o'r gloch. 3 o'r gloch. 6 o'r gloch. Cofiwch, gyda amser with time, 11 is 1 ar 10. 1 ar 10 o'r gloch. 12 is 12. 12 o'r gloch. Also, if you want to say midday, it's hanner dydd. Hanner dydd. And midnight is hanner nos. Hanner nos. Da iawn. I hope that overview helped you a little with Uned 7. Look at Uned 7 in the course book and check out our online resources for more support with the unit. Pob hwyl!